Manipur ki miyam na Manipur ki tunglam sat ki demang khalaka Manipuri singi habini ko Manipuri singi tunglam sat ki khalaka anda asing ba akoi yumphom de yum akoi kono oiraka anda akoi population akoi enumeration to view census to view haidna lakpani aduga hujiksi asing ba population adu khangtong na nabuk demang khwaidi ki maru oibadi National Register of Citizen haibse adu ngai matam ki 1951 February tang opanda NRC to gibi record leiraba expenditure leiraba dogi haibel leirabnina maduda leigiba adugi masa masu mayam singdo khandok piraga khandok piraga magi legacy data am siam kanda asing ba mi singdo adu thakatangda census to view haiba sigi kholaw ga mari leinana ngasi fogda chantelei hanbale tana ngasi jumaina paibi mayam ma tawri sigi talak asida masibu tawbu yaro haiduna manipuri miyamna hoje khoi manipur miyam changkhre asa heje bodo kul masingam henkale mi masingam henkale aikoi ki indigenous people ina haina kunda laita du riba singi kangu gi marakta naga haina khangre riba indigenous ilaw kangu se masibukta nongna lakpa kangu mayam sakchina hoji dominant doctor ma khoi gi lefam lektre kariguma akoi gi mikano to gi bataragadi census to gi bataragadi delimitation tawrani delimitation to bataragadi madudi henkat ki bomi mayam sing du logi matungina sit sharing to bumatamda indigenous oriba naga maitei bangal amadi maitei mamsinga phangmom thokbo sit ado phangoro sona phangani haibagi nungangba nungaitaba pendaba mayam leibuna marum oragara boycott tawkhrabaneba manipur miyamna census boycott tawkhrabaneba sigi malaksida kari karumu office mayam singda enumerator natraga supervisor mayam ama ekhoi kano to buse training to buse tawbo yaro thinguba angang singda akhoi gi FIR panjalakpa ima haibel FIR palakde leptri tanja sida tang kundaruk tang kundaret tang kungin nipan hairiba numit humni sida jam holda akhoi gi enumerator amadi supervisor kharagi training to gani and tholiba simak director of census haigdra manipur lenga ke ayap yaw mo ujar chunu aduma tholiba se manipur miyam no ju pamiba nungangi bo mayam se makhoi molo de haibneba yes masigi film se la kumatamda manipur miyam na kari action dawr kadi ke haibududi adom yawbi gidorba enumerator na supervisor singna nasa kangjaro sidi life and death the question of survival ne aigi lupa chani phanggi training yawbagi die lupa sangwa phangne magi yaw motamda manipur thwai honba manipur ki tungdam ta mang nan honba motamda adom su achouba khoi thokdang lomini manipur thwai honba ta haiba adu lakani manipur miyam na kari lor ke de habudi let's see numini ni undi tengare ni to wi ngam chi jem honda training to bung ngam nabi yang se manipur miyam gi mochilega aina hagin MLA Paulelan haukip na phongdok rakpa wafam gi matung ina jingi lamde illegal immigrant hengal aglibasi haidi aran bani habadi jingi lamde khul masing hengal aglibasi 1982 1985 phawba adu phawda thokiba Kuki naga conflict ta lanjena khiba khunja sing duga aduga MGNRE GS ki fan lauthokpa yanaba pukjel sengdaba officer singna habadi maduda di aranba thabak tawgibaduna hairiba chingda demographic changes lakpa khul masing hengalakpa se 1982 dagina 1985 phau sida thokiba sida habadi naga ne hena dominant tawraga leiba mafamda Kuki leirambadu makhoisi chiela kanda refugee oina leiba khotpa adumaina tawbadagi chingi da hairiba kaino si leigibani haiba wafam amsu Paulelan haukipna thambire sigi matang si adagi hairiba khoigi officer singnasu pukchel sengdaba officer singnasu MGNRE GSC gi khudongchaba fanji khudongchaba launaba dagisu hairiba khoigi demographic changes se lakbani haiba wafam amsu thambiri aduga Jeetendra adumak hairiba NRC se update tawbada hairiba makhoidadi adum ishokta su e habasima makhoi adum khangabani sigi matang sida Jeetendra gi oiba assessment se kari kamaina thambiya exam tang thambi ai haijage hanbada akhogi notice dialogue pu yengbireba lamdam sigi aigi rickshaw sing maroina aigi tungum satki aigi isa isu singna kamdong na lehogdagi haidana mi paidana hing nongdul tumba chaba kaktana leibiriba pumna makimafamda ikongno kolomjari hujik akhina aingonda hangbiribo hongsi leiriba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯝ ꯇꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ 19 ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ now in my hand ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯗꯇꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯗꯇꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯗꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯇꯥꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦꯗ abnormal growth of the valleys in Manipur from 1969 to 2023 haiba masi Manipur government phongoni ko masi gi lyrics da yawse 1969 da lairamba valleys number duga 2023 da lairamba akhoi gi hekalakba valleys number singse masi gi valleys sangdam nondu yengba matam da lairi ba hoji gi oina tara taru khai bitare akhoi gi district tara tok le sigi manung da Impal East ki Impal West ki mayam se loy torgan ai atai di normal ko yamna abnormal oiba ai mapum kitang hajege sandel haiba gi jaga siga tengnopul gi jaga siga adu kangpok gi jaga siga chuchanbu gi jaga siga maside totally abnormal oiba ai am khatang lokot chege mayam kano to binaba chuchanpur haiba koi district se masida 1969 da Manipur government recognized of village number 282 lerame masi 2023 da mu koi moina mu phangba record ki matung ina kaya lerunge haiba mtanda 560 lerame 560 ko 560 increase over heaven ko he smai tawraga mu sandel ki jaga da 164 billion in the entire the district of Sandel in the year 1969 the record was 2023 da 460 later meva increase over 296 same smai tawraga kambu bi ni khangel ba jaga sida 1969 the 179 billion later masa masina 2023 gi amuk kano to matam da 721 later meva ada an recognized 542 neba sigi record mayam sing si kamdong na phangba no haibum tamda aikhoi na ngasi Manipur miyam da thingiba census to we aroi na harim se masigi record neba census to matam da makal ani ni amana yum masing thiba amana mi masing thiba hairiba yum masing thiba matam jida phangaki ba record mayam neba se adu haike bi henkaliba mayam sing se kadai de gino hani henkalabu matam da ai wanda su record loina leiko mi masing henkalapuna ne mi masing henkalakpadagi yum masing henkalakpane yum masing henkalakpadagi village masing henkalakpane village masing henkalakpadagi asai makoi khudong sabo mayam da lobune hadare adu laibadu mi do ahan number 1 mi do kadai degi henkalakpuno haiba matam da mi na normal gi oina nupi amana chahi ma da angang mo popo ya haiba se adum original loiba natural gi oi process ne adu haiba area ain paliba particular loiba jaga se masida 1991 da mikok thiba matam da phangba ma gi record ga after 10 years 2001 mikok thiba da phangba adu gi record ku yeng bo de adu so totally abnormal ne prithvi gi lebak ta hengada da bomong ni hengale ne ba adu smai dog na akhoi na ngasi khangnari ba aina kidang panjar ba prithvi da khwai de gi mission yam hengat ba se sahi tara kuding gi decadal growth rate si kai du yam si han ba da Nigeria hai bole bak si ne ma gi percentage 71% oye ba adu ani su ba da share ai su oye ba ado sumana prithvi da yam mi sing yam hengale ai ba khwai de lebak si nattaba aikhoi gi Manipur gi some specific area da hujug lai ri ba aikhoi gi sakbi karon bi jaga sida 117.6% leba masi total abnormal leba but compare with Impal East Impal West with the already 17% ka ne mai te economy tampakta leriba khunda laitari ba kamu district mayam sing sigi mangi percentage 17.17 dagina 18 sibuk ne ba ado where sigi hairiba missing yam ko jaga se masigi area de some 168% yawe ba karam da puru lu jaga sida alman to dana abnormal oiba pot mayam leikre am se khangba matung da scientifically have ne ko aikoina blind shot to bonate sidi yamna luba survival question ne makoina huji hairi se masisu makoi sigidore makoi lebum leiro ina haire poi po ne ba
hangse aduna madugi scientific obi data mayam si yenga khanda kari to geba danda abnormal oibo growth mayam henkale abnormal oibo population am henkale high singse atopa illegally immigrant ngaktani habdane adu high illegal immigrant singa sa masigi akhoi manipur da sangam ko matanda in names of scheduled tribe ki mungda makoi ni khudong sa phongba aadhar card phongba electoral roll sanjan gi ba aduga ming sigi census tor ko matamda enroll toksin gi ba siguma mayam singsina makoi se legally India ki citizen ama oine na bagi macha ma pi maram aduna madu pi de na ba hana mayam pi khre hana pa yam ai wonde loina sang adi am sangani ai tinjen jege aina lakchani ni budi masigi aduna census se thingda ya de habane census thingda ya de hana already yam megre 19 kadai de ma su khara haiju haidok chare ko masana haidok che boje khang ma masa ma hairi bon pa ko jari mi mi honorable aidi umayam nabu honorable oi ha ko adu da illegal gum de de haining de haidare ko ma masa ma chiri akoi dab lai re ba ma karam ma sahi de pokura 1974 de pokune na mai aadhar card yawi adu masa mang na enroll to buse enroll to ba si India ki citizen amani ani enroll to buse 19 kya da no ba 19 I think that ma 19 kano da akoi ma bo 2002 do ngoni adu bo de 2004 de ma na hoi kai chaluge kai le ruge ba mai mama pak adugi legacy data thira pudune ba koni national register of citizen haise masidi India ki citizen amol gadi India na pi ba padam mamagi matungna ni NRC se India ki citizen kana no ni yeng hai ba khaktane khoi di India ki mai hokte ngang musnate anti India un ngang musnate ai khoi na he Indian government na khoi na khoi se na khoi na khoi ima ipa oibire badi aseng ba nang na sa kana no haijo ai khoi dap oire ai khoi Manipur da aduna Manipur le mama singche nang ya aseng na sa kana no nang na haijaba nang ijabu gi matuna NRC de kana yaw ge ba adu yeng biu hai ba sikaktane ba adu bu makhoi na ko tor sina kai do ge ba NRC to asai hai bi bu do igana karigumba asing population amada mathok tai habado asing population kadai to no 1948 ta man ngasi ekhoina leiriba Manipur haiba leibak sina ningkha tam leibak amu oiningai ko adugi tanjadu ahan ba koi vote election to greba hairiba election to dugi karak pa mayam sing dugi manungda ahan ba speaker oiba se TC tiang kham ko oiba ma say yes that person is belong to their community ina hiduje adu da matam du da India da pundi ngogi election to bogi electoral roll mayam so ingon da lay adu lay bi electoral akuni singa bana singa da mana de singa remote area da ngam lay tega habdo akuni wuju pakri tampak de ne lay tiji singi de lay ba I want to lay in myself. I want to lay in go. I JFD ki kanme. I want to lay in. I want to carry the athab me. Madu in hand the manuscript in. Even me want you more than kani. Hangsing, pongsing, tangsing ko. Adune sometimes kana guman Bengali na ibayawi. Adu kari guman English na ibayawi. Even me do you mulu in our matter habitat. Adu lo yawi neva. Almana lay was that kari sing in I lay begay. If you are the real Indian citizen of India, why you are afraid? To conduct NRC to kiri manung pegino nang na kari kita mukta mitok mea chak den wabiri kagino adugi question jine lakpo de aduna ai khoi ngasidi leiriba phibom masida ai khoi ayam aruba phibom ore leiriba Manipur gi lenga sina tungi mirol gi mukta khalaga ai khoi gi kari kuma thabu mot hogdregadi si lenga pa yaurba kangu singchida miyam sing sauri gi manam leite na ai aham swai tamjage oza amtanga ai hangon tanga kano tawja hoge thatcha hoge akhugi hojik se NRCC update tawdredi census tawbasi kanna thingbagi kanna masigi jairak sida khoina tajaba phangjaba report ki matung ina akhugi tang 13 kuntaret kunipan sida akhugi supervision adag enumerator singsi government ki mai ki jam hol da ma si training pi gani habra kaino report amasu subject to correction masi gi matang sida oja kanna thinga ga sulenga ki mai ki da ki di ma khoi se training pi raga di high sina tak pa di oja kimsa na high gi da di NRC se lenga na su government na su support ta we have ne oja support ta raga di si kari da bogi to bom thoke ba thok su thok te adubu
tawre hana khalaga su JFT gi mai kai dagdi oja hogi kari kari ngasi kana hangwi bo hong simaksi manipuri miyam da ina so haijening bani ta jana hangwi ro kidong de ikai khomno ucheri hoji kai khuna sangsele JFT haibire no manipuri miyam haira si ngasi di JFT oidere manipuri miyam gore manipur gi miyam na manipur gi tunglam sat ki de bang khalaka manipuri singi habini ko manipuri singi tunglam sat ki khalaka anda aseng ba akoi yumphom de yum ko no oira ka anda akoi population akoi enumeration to view census to view haidna lakpani aduga hujiksi aseng ba population adu khangtong na nabuk de khwaidi gi maru oibadi national register of citizen haibse adungai matam gi 1951 February tang open da NRC to gi gi record leiraba expenditure leiraba dogi haibe leirabani na maduda legi ba adugi masa masu mayam sindo khangdok piraga khangdok piraga magi legacy data am sem kanda aseng ba mi sing ba adu khaktang da census to view haiba sigi kholaw ga mari leina ngasi fawda santelei hanma leitana ngasi ju maina paibi mayam ma tawri sigi talak asida masibu tawbu yaro haiduna manipuri miyam na hoje khoi manipur da miyam changkhre asa heje bodo kul masingam henkale mi masingam henkale ai khoi gi indigenous people ina haina khunda laita du riba singi kangu gi marakta naga haina khangna riba indigenous ilaw kangu se masibu ta nongna lakpa kangu mayam sukchina hoje dominant tok da khoi gi lefam na ektre kariguma akhoi gi mikano to gi batar gadi census to gi batar gadi delimitation tawrani delimitation to batar gadi madudi henkat ki bomi mayam singdu no logi matungina sit sharing to bumatamda indigenous oriba naga maitei bangal amadi maitei mamsinga phangmom thokbo sit ado phangoro solo phangani haibagi nungangba nungaitaba pendaba mayam leibana marum oragara su boycott tawkhrabaneba manipur miyam na census boycott tawkhrabaneba sigi malaksida kari karumu office mayam singda enumerator natraga supervisor mayam ama ekhoi gi kana to buse training to buse tongbo yaro thinguba angang singda akhoi gi FIR panjalakpa ima ibel je FIR palakde liptri tanja sida tang kundaru tang kundaret tang kungin nipan hairiba numit humni sida jam holda akhoi gi enumerator amadi supervisor kharagi training to gani and tholiba simak director of census haidra manipuri lenga ke ayap yaw mo ko jerchuno aduma tholiba se manipur miyam no ju pami ba nungangi bo mayam se makhoi mo lo de hebne ba yes masigi film se la kumatamda manipur miyam kari action dawr ke de habidudi adom yawbi gi dorba enumerator na the supervisor singa nasa kamjero city life and death the question of survival ne aigi lupa tani phanggi training yawbagi die lupa sangwa phangne magi yaw motamda manipur thwai honba manipur gi tunglam ta mang na honba motamda adom su achouba khoi thogdang lomu mini manipur thwai honba ta haiba adu lakani manipur miyam na kari lor ke de habudi let's see numini ni undi dengare ni to wi ngam ne chi jem honda training to bung ngam nabi yang se manipur miyam gi mochilega aina hagin Jeetendra laksege oja Jeetendra masida khogi permanent residence lepagi cut off date se 31st December 1961 oye boza aduga amu karigi damak permanent residence lepada sizinariba cut off date se December 31 1961 asiga NRC sidna amu NRC update NRC gi NRC 1951 gi cut off date sina January 26 1950 ne boza Sigi ani si manadrabanina ngasai khogi 1951 gi khogi record chingse Manipur government na manghangre habasi ma oza miyamna manghangre dana de manghangi bagi wathom ju khoi handa dum thokri dune ba mamangda paisa kai de du tawi edu ada tawi haidana sigi ama leire duna legang na su amu ngasai permanent residence lepagi cut off date si ngasai lenga ki maikai dagina 1961 oigadabani hairi dagidi amuk miyam ge maikai dagina 1951 oigidabani habagi si ani amasu oza zaman na bang khaksu miyam da lehen bagi amkhak laibane boza se adugi mathakta mo khogi NRC gi record si government gi custody da laitre habanina the protection of Manipur people's bill 2015 si passed tawkhiba taragadi Manipur government na Manipur assembly bu lana lamjing ba khaktana tana miyam bu su lana lamjing abra haibagi achauba
wahang amsuza sida chaung na tho i ba sigi matang je uza kari kamai thamini ai ne khangjaba ne haje disi India Manipur government lo riba ko gi 1961 ha do adudi khoi kanogi ILP gi orngone ne khale mun nan tam clear ho pa biyo adudi Bengal Eastern Frontier Division Act 1970 Manipur ILP ka mari di lainai ha September 22 2022 da Manipur gi gazette ta thoki bane ba sigi sima ho aduda aina khoi ujabana Hojiki moina na adudi ILP ka mari leina bani hai ba inner line permit system hai bani inner line permit system of the state Indian citizen amugi manung India gi state amuda laiba aduga India gi citizen amugi manung or mudra haina aina khanje aduga akhoi no hojik hai city inner line permit nate akhoi na hai city foreigner gi ni ada foreigner hai ba kamu se masibu karma gi dil to na no ba khona ba matam da ma gi foreigner ek na lai amada 1920 की अखोई की पासपोर्ट एक नेम ले 1939 की अखोई की द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेनर एक ने ले 1946 की फॉरेनर एक ने ले अदुगा अरोबद इलीगल एंड इमिग्रेंट्स एक्ट 2025 की अमा ले फॉरेनर अदुना अमनी अखोई न ngasi हाइसिना अतै नते अखोई न हुजि हाइसिना अखोई की मणिपुर है लेबाक से स्टेट से कंट्री से मसिने इंडिया सैंक्शन की बदो 1949 की अक्टूबर तंग 13 मंगदे डिक्लेयर होगी September tang kung matudi soidorga adugi matunda aikhoisi manipur de lo bami nam sito loina buk naturalization ek ki matuna India ki citizen on greba janta bi ko adugi on khaba matungi aru ba han ba mikok thire pusa 1951 do oeba han ba 1951 mikok thiba si akhogi India ha lebak sin India oi the British is India committee makhada lening ida 1872 da matam du gi viceroy Lord Mayor gi magi makhada yana na India pum pangtho ki bane ba India pum pangtho ki bodo unsynchronized oi haidana matangi sahi tara lakpa 1881 gi madu gi thiba horga 81 91 matang matang laga 19 kono da thi bane ba ko adun India gi ningkha tamba matung British sakhat matung da yana na mikok thi bose 1951 oi haidi 1951 da India gi Manipur do le bumi of naturalization ek matung na India ojan gre kenda bero adu le mi gi masindo adu le mapuna on gi mi sindo madubu kana no wa da India gi citizen amore akoi Manipuri singya haide lok se gi 1951 se am reasonable oi pone ba in Manipur India pulgi bada ahan mi kokti bada 1951 ni haide 1951 se akoi ne hekto auction bara hetal auction bara jebdina lobra nate yana na 1980s ki matam da aims su amudi aims ko ka ani gi marakta akoi gi matam gi akoi gi governor gi inaki bai tare madu da foreigner ek foreigner gi matam atong issue bada da point tara taruk inagi haide point tara taruk gi ani subada haiba 1951 sina cut of best ya oiga haina ko adura dum ma 1940 I chose dum ma kanu to buni ko ma dum khar song bread lebini ko aina song aina dak hairi sina 1951 maru obudu gi wani adu do chok thong bread likan 51 di September tha ka ni yaw buni ko adu gi haije gi matung na ko ne ngasi haije then amala aduna lore bra lori matum di ya nagre hai kanda after 10 siya saita matung 1994 da aim suga ko gi arki de no oi matum da adu inaki bada adu su point ni pa ne ba inaki point ni pa su cut off base ya 1951 oi hai ba madu gi hallamun singa lobiram ba matam du lobi gi photo hana gi 1951 da NRC update to wini hai bu wa sino NRC pan minna madu gi adu gi photo lo ga ko 1951 hai ba ne ba masida community emo gi mai ko ko hai ba sunate any matam du 1951 leiram ba na asai ko na do Kuki singi moina yamna legacy or moina yamna proud o jabam nari kam khanglei asai mamang da habi ki ba khoi lan hoba ke no gi leader oi ba PS hockey ba do mani ke jelenga maina lari um lebne ko hai bi jelenga du do adu Anglo Kuki war gi yam yawne ba madu gi Anglo Kuki war do moina haji thonja bani ko ai khoi ne di madu da khoi khongsai la na ni khangne khoi ai as a student of history ki sa ta wo ai master ta mo da amaina hai ko amaina da madu de season je 1917 to 1999 sahi ani lan to gya hai bi lan da ma so Kuki le hai na da ba
ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔ 40 ꯏꯌꯥꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗ 1951ꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯑꯥꯔꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯤꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯒ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯠꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯒꯨꯒꯜ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯏꯍꯥꯟ 1968ꯀꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡꯒ 9ꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ SDO ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ SC ꯕꯌꯥ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯅ CRK ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯀꯧꯕ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯁꯤꯗ CM 이내기예요. 아무래도 이내부리다 스마트폰에 코피 인크로스 올해 아주도 시인하지 브라마 쿠키 리퓨지 from 브라마 야오예요. 시 이내부 시에서 이건도 내리고 마치 구글도 좀 놀래더니 아주 롤러는 아무 마 아이나 사이 마 아이 시기 플랫폼지도 안 하이 그래. 아이코이도 머니푸르시다 브라마기 냠성을 그래야 봤어요. 마치 1967다 과라미 오퍼레이션 나이드나 뭐그 레이 마탐두다 밀리터리 리윈 거바 제네럴 아무기 마카다 말레리바 거기 브라마다 레이 이티니 크롭 마사 마얌싱세 마치 안리코나이스 오버 얌레바 마두기 안리코나이스 마얌싱제 브라마나이제이션 원나버기 아초보 코퍼레이션 넘어도기 과다미 오퍼레이션 하이드나 67에 혹은 68부터기 하이리 버튼 자두도 까이도 개본다 아두기 마망다 마시 코니 컴리르 쿠키 하이버 강무세 still today who's power they are unrecognized ethnic tribe of the Brahma. How's Makogi Citizenship Act? I know Makogi 1980 the Brahmagi. I do the Yawu Maduna 135 ethnic tribe in the Muja unrecognized tribe never. Highly tribe Kambuduna Brahmagi Mataka military document autonomous is the Matalo never. Madugi autonomous is the Talmudigi Saubudigi Brahmagi live in the Dinamana Akigi Genevra, my strike of Aduda Sangakibasi, and one that city copy 1,500 cookie refugees share. Masi Sangaki. Sangai Kangu Mayam Singado, Makogi Saba Takba Adu Panganabu Damata, Matamuda, Kuki, Parakani, MP, October, but in the Anderson Congress, Kinematum oversee, P. Hockey Cover, P. the Pokai, Hockey Koyai, Pokai Hockey Cover, Pamana, Ministry of State Home Affairs, Magi, KC Panko, Woman, Mana, Chief, Thailand, City, you, highly little man, Hivachi, Aquina, Hijabu Gimatuna, 1,500 Humiligi, Akogi, Makogi, later light, Mating. Number को रिफ्यूजी मत पाने नंग पीरखिब लुप लाख अहमगा लिसिंग मौदा निथो चाटे हुमदा मंगादो अइना मखोदे डिस्ट्रीब्यूट तौग्रे सिदि यावनिको हाइबा मसिंजे मान एग्रीकल्चर दा अदि बिजनेस पी माइ मेजन दबि अदो सिदि अइना लिजिनि वारिदि उदि रिफ्यूजी मयाम लाखरे हेबनी लाखरे हेबनेबा सिदि अदुना अखंग पोनेबा खंगदब मयाम मसु लाखरेबा खंगदब मयाम सु लेखरे अदुना लैरिबा मसि फाउ स्टिल टुडे ngasi फाउबदा हाइरिबा कुकिया बे कांगुसे म्यांमार गी गवर्नमेंट दा लान तोइना होबा कांगुनी हाइरिबा लान को हाउ कांगुदि मुंगा अखोय मनपुर तंखाय मेरा बोद तंखाय मेरिबा असोमदो ओरगना पीडीएफ सोमदो ओरगना कुकी लाल होबा लाइगा हाइरिबा कांगुसिंजे हौजि फाउदो नुमि कामनरिबा लेबम लेतेदना मखोयना असोमदो लेबा यादना सोमसेलकी हंदकी लान मनंदा आई एग्जांपल अमगा आई पिजेगे मयाम येंगिरिबा पुंग सिंसिमिनी अखोने ngasi khangriba mori digi amma kakhalaka akoi kotha khangirabani kotha gi hek matangda border number 85 border number 86 87 89 sigi border number manga se sigi jaga je kanana khunda ge boda maring kamun khunda hai hai bu maring kamun khunda basi hande gilan 2024 no chilakba 25 to charpo da achau brahmagi kango kanana military jundana strike to bodigi makhoi dole malal hum yam singo sang mu leibi yadana Manipur India Manipur changeva Manipur changgu matamda Manipur de leba Manipur gi khoi ya India bu ngang ne leba si bhai dare ei particular pandero modu gi kem ani leba akina ida mo ati bharuma hai bu leba kem mo jum welcome to mo khoi je amogi yum sabi de le yum sabu gi khudong sabu lo kanda ei sabsa ba khangre mo khoi scheme ne BBG ramji ba ko leba ne ba village vibrant karma hai ne ba aduda or India gi na border leba ma gi pasapi thawa अदुगी खुदों चालो को युम मुलुम साजन करेबा मफम दुदे मम्मा अखोई मरिंगी सिनाव मयाम सिंगे लेबा यादना हौजि चेलेबा मरिंगी मची खोलद मयाम ले अदुना
aina example ni sugma mayam legre then amana ai sai personal ani khangde bada 2019 gi matam duda aroi boina mo strike to ni ko aroi boina chaw strike to di sinja hana hojigi du lan mun cher guna adu gi mamanga 2019 da achongba mi kangu bachanga ki akhoi gi economic covid matam duda hai covid matam duda ai sai or ga mamang dul le ma akhoi gi mamang gi economic prime CM obiramba birenda kuki inbi gi matam du gi akhoi gi president oibaje khang khai khaimang chungui koi maga akhoi matam du kukumi sengol bi ta do ku chala kana mogi refugee mayam la hai bi ka mu sinja ku changjala ga di yaro aduna makho gi lebon sabum stawna khidam to bije mateng khara pang bi na koi ai sam yawo ga chief minister da hajiru ba ado chief minister na amu home minister da hai ba home minister na yade ba man di no india have say akhoi gi united nations ki akhoi refugee convention 1951 protocol to 1969 have ne ko adu da pi bi matung na koi signatory oide aduna madu international go to di yaro if na koi na khangam de ai khangam de to so ai wai do mai har ku de matum da khuna mai mate pangjira haina khana bugi wari phau leki ba hai ne bu kamu mayam sing do madu ni akhoi na biometrics and biofiguring da phangena to mi mayam sing do aduna masidi na kana Manipur police ki official lebo official ma ai khangam madu gi la na hom da gi tan da du da mo chang ki bugi kanu gi mizoram ga kanu ga china bugi jaga aro bo border koi kari ga phai kelma jane koi sangai phisi bi to do ji na ho kai aroiba sangai festival pangto ba chuchang burgi aroiba aduga mizoram geljang ni guljang ji ba kitang haide gi ba oi ni ngak tin le je pa moines le je india rum tam sa aduga mayam le re ne ba hairi bu le ge ba mayam sing do khojik to mokhoi ne le ba kam kaim khang da saraga kaim kan do do saraga leiti ene utputu di ya roi aduga mayam sing khadu khabo khadu amani ai khadu pa bu di nang akoi gi foreigner mamang hang do foreigner ek habdo atena ti community pitu wa aduna tokje gi do ba akhoi di ina si do bi yo ne aduna akhoi na sida kham no ya bu si national register of citizenship se india gi ase makana no habu khang na ba bona fide citizen amodi register to gi ba 1950 to do adu da legamba to mo so bu hom gi masa ma su sing legacy tree mo sembiu family tree mo sembiu habu ne ba adu do yaw do bu kamu sing di asagi kano ne ba aduna si le ka adu da 1961 haje je oza Jeetendra haziki legacy gi makhoi gi tree ma sem ba family tree se generation adum masagi kai no si 1951 da changapa bu adugi mamangda changakhi ba bu oitaragadi makhoi gi family tree se ire phang ba se makhoi gi adugi family sigi generation je legacy se adum haidi akak na balai bro kamai to generation masigi ek generation lati 1951 da yaw lena min chandra bane go min chandra bagi magi adune ba adugi min chandra register to budune ba NRC haje aduda songi min harena ko yainu harese ne ko henu ji na hale maji nang adu yaw mo man da de poktri somra adu henu imadu di adu ji yewon imadu po om de en khale ne imadu ba do de yaw mane compulsory yaw do chuna de yaw mele na yaw de ne mo ne o for ne adudi nangi yaw do ji kari de 1951 adu 1951 ge cut of base ya koi ba ne ba adudi di adudi yaw go se mai mayam ba adudi ma go government se mani matam du di kari document se ngani hai mayam se ngane ba document de it may be pata obi it may be madigi LIC obi example ga je adu ga nangi ba sadu ge obi every my document am lai re ba hai bu document amadu yaw do so amadu yaw ne ba amadu yaw do so amadu yaw ne ba i mahak na shungshung chodina adugi imung manu gi masa masu oi magadi amadu yaw do so amadu yaw ne ba but question is lak to se nam yaw de ai ji de ni mo ma ai yaw de e jamal ti khangri khale je ai kana no ai kala i lak no wa hai ba je ti mo do na ai america de lak de na te na ai japan de lak de na ai si indigenous people ni mo di oi de na Gyan tabi ko. Aduna lai ni bimi na sija asagi 1961 ta hukum da mi makhal hum thol kane ba. Si tabi ba ma khami ba. 1961 gi kat obvious yar orega 1951 se hukum matam da akhu mi hum thol kane ba. Han ba mi de kana na ba da lamdam si da pokse ba lamdam si gi mi hai ba khangbo ma. Aduna matam du lai ra ba Indian citizen di India gi mi di oi ba.
yadaba India ki mi di oiba Manipur ki yero mi di nataba kodam oina teli de leramba telepati de leba ada ko adi marwari de amam de mi de ko adu ju phangane ba thorkane ba then atopa mana Indian citizen nataba Manipur si gi nataba foreigner was thorkane ba haibu omse modudi national register of citizen se update tawni haibadi how to kamana mo di classified to de how to adudi modudi fajan semaga irai phone ba sida kana gu makharana akhoi yam hairabani khangrabani na huti phawda asam da buju phawda mari tawni la mari tawbiri kono ba mari adudi mo yam soyira 1971 da mo la khangogre moje hapogre ba akhoi gi asam da le potugi asoiba drawback to urabani na akhoi gi soyira na mo gi da mukta akhoi oza mama research school mama leading le asam le kamun ka ju hero ba akhoi mari budale oza yam le ba soyira ba mi soiba por mo uire hujubuda kana gun lamdre na waye khajal so akhoi di mi yam sunate ba mo ozi around le 40 lakhs ne le mai khalo 40 lakhs di mi di district mo mane ne mi di crore ne le je crore mari mangale ne almai wa le pod akhoi ji di oro ba aduna si punna mukhi hen kanda akhoi gi government of India na tawbigi haina khanbira ba ira ira ne tawbi adu NRC to bagi procedure di le ko hayem to ne chi so ko ngam masidi procedure ne aduna mo yam sange ahanda kana na tokani gazette notice mo tokani kana gi border tokani kana tokani register general of register citizen registration na amale RGI do aduna thorkadabni kanagi border home minister na kamana mai border do adugi Manipur da NRC to do ya de haibata gadi parliament of famaka cabinet moyam puthoni lari mo puthori ni kari ne Manipur NRC to do ne NRC to de sile buji policy si language ki problem sile caste ki problem sile majority sile le haiba mayam white people putho khanara kamatunda aduda po adudi NRC musimji adudi ek ma pasuk duni hana lemba mogi ek munga asam da moi ama 4A na ama simjin ge mana 4B ko bom serga Manipur di NRC to ma taw tare har adudi po adu home minister to godam ne ba madu ekone sinna ene ngang der to ya lu ya bo yam process ngone ba adudi som poto madugi process hang lengthy process lay marum aduna ekoi madugi tongna ne haidna nai ngasi de gine sahi amugi mamang de hana already loina political parties singda asai gi ne BJP kangu da political party ko na individual na hana lebiramba CM adigi sigi hana home or pai bi riba speaker or bi riba oi salu yo bane ba haziki haidi process sibu yam lengthy oi na haibire ko adagi ek si pass ta wada bane na da asam gi tawgi bagi matang sida zaikuna sum tazabada hairiba NRC gi matang da makhoi su muslim khandok pagi Bangladesh dai chang pasi taw be matang masida makhoi sigi da paisa nung sagi haidi ai samu le ado matam jo PB ni hai ke di ai dum ngang de sigi se NRC lei ro NRC to wa se Manipur gi state ki mangi powder to go na te India government gi mangi order ma gi makha ta go ni madu de any sungyo pusa ma am singse India government ne puthok de bani adu ga madu gi process to na ru hona botam da mai staff nu khang ma di state government ne puthok de ne yan puthok pa pasana mo ni puthok pa adu ne ba aduna masigi asam da NRC to na hona bu matam da mo khoshu yam kanna sonaki mi yam sigi ya tare ko ahan da mo ko gi kanogi district ma da mi ma MLA ma legi da ba MLA ma legi da ba digi ma gi MLA da ri elect to na hona bu da kanu da bu da ma illegal ma yam yo bi masidi ya ro na du da hor ki bene ba ama hor kan da I hoji yam na kan tawi I hoji makal ani hom tawi ko ikau a chu khuji khoi man bu su CSO group ani hom su ga na haine mi soina asum su adum taw matum taw asam da aduga aw haide ge aduga asam da yam na asam gi na yam na mai pai sina song na mi si mi na tho ga su matam du da asam gi yam kanu oi ba ko gi sonwala je a sonwala ni MP or je ma se matam du yam na thona pho ba aba ko karu amo oi ba aduna ma na
Paikak Payune, Paikak Paygo Maduto Ginedo, same mana Supreme Court say time. Other Ena Sita Wibe say, Supreme Court ki order you the Toguya they would late there. Okay. She don't like hiding Kanagum Lana Lonico. Like I put my Supreme Court Supreme Court the Yard, they have the mouth willingly might go to the Matugari, highly, you hope to run Yaya, Adugi Portune, Aduna, Mogi, Supreme Court, Tia Taraga, Manipur, Supreme Court, Togolini Highway, I quote the demoralized of Consley. Yes, Adusul money. Aduna, and my Torga Sigi post away about Manipur, Lenga, Kan, Minister Orga in us to Yuhabama, so to get legal point over you, or Supreme Court, another high court of Tabama, or at Topamana, Manipur, Galated Lady Bomatam, public Miam, a home Sigi never, those. Ado campaign for just in the flood delimitation, something that will consume Miam, public over a movement and sanction. Our public movement, public movement, it is very important, not only for this issue, any other issue, my arms to live. I keep people, my arms sincere. Mama level, she will be petrolism over Wakalama, Serenabia, the regular Wakalam, the Gaku talk whenever. Masina, Iran, to one bagi, never one beginner, never was a yoriner. I saw yoriner. I saw one and the Mugan Raina, our talk to Gudraba. Quality Matota with this side, who's emailing Masinka and Manipur. Yes. Emailing Sigurunda Kayama, my arm, particular on a hydro, XY, Mama level, when she again, look, I am the Mama level, no, she didn't have the hungry listening, long listening, same origin ever. I don't know, Masala, Mama level, she be petroleum, Kaldi, Anova, Aduma, Tolaga, Ras, Nita, or Amor, Tolpumata, he can do something for the future of about the future of character, can you come with the what you see on the other way you could send a Okay, thank you very much. I was a good agent. I am not saying I am the top of the Kidum Swelling on the one member. And the NRC of the Yam Linky in Habido. Adu, or the Renda Bogdam Diam, the AG, or the Namagdam among the Gilacre, among the proposal, Picker Company, Manipur government, Hajabani, the NRC of the nominate. Aduna, NRC was Kanu, we have in a Equator Amatang Goldi, the university, Yato was never. He two of Matunda, the NRC process, Sangan Mayare, Adu, the Yaro, Edu Marona, who's quite over ultimate Goldi, who's Tang Kanadigi, Nantang, Tarat, Redigis, and immersion, the Hogra. Door to door, Miko Yungkok Tivina, the Septic Bergitang, Amadi Hogduriba, Aduga February Gitang, Mapadigi, Mukarum talk was a Hogdumi, me and University of Dushe, Mizuka Hovutushe, Masigi market in a quint of the lunch. I do not show that Nini, who is human, that could Pangana with the Muta, Miko Konuche, Koi says, I talked to Yaroi, default of you, postpone to view I will put in a when I see the ultimate call. Okay.